Iñiñinchista q'imirisunchis wayqipanaykuna. Yacharankichishchu kay Santa Biblia nisqapiqa tarishanchis ashka mayt'ukunata. Tarinchis ashwanpas kanchis chunka kinsayuq mayt'ukunata. Chaymi kashan Antiguo Testamento nisqa. Chaypiya tarishanchis tawa chunka suqtayuq mayt'ukunata. Chaykunapin kashan Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer de segundo de Samuel, primer segundo de Reyes, primer segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primer segundo libro de Macabeos, Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Cantar de los Cantares, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías nisqakuna. Nuevo Testamento nisqapitaqmi ashwanpas tarinchis iskay chunka qanchisniyuq mayt'ukunata. Chaypi kashan Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, primer segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primer segundo de Tesalonicenses, primer segundo de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primer segundo de Pedro, primer segundo tercera carta de Juan, Judas y Apocalipsis nisqa. Chaykuna wayqipanaykuna ashwanpas tarikushan kay Santa Biblia nisqapiqa. Chaytan yachananchis umanchismanta. Chayatan kunan ininchista q'imirirqanchis.